laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahalla at-tayyibati min ar-rizq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi sahbihi wa sallam. Khutbatun fi fadl al-iktisab yawm al-jum'ah le 29 janvier l'an 2016. En yetti Allah oɗo taginɗo laaɓuɗi ɗin immorde artikaji o harmini ko harmi kon. En seeditike ala reweteɗo siwona kanko. En seeditike ne laaɗo meɗen Muhammadu ko jiyaɗo makko ko nelaaɗo makko Allah ɓeydu yurmede makko ne ekkiti e makko kanko fof e wondiɓe makko no woƴƴiri e iwtirɓe ɓaawa makko no moƴƴiri ha ñande darngal dari. Hutuba men on hande e juma ñande 19 parantota ɓuru 1437 hijiriya hitande wulure e temen nayyi e 37 pergu no hawrodiri le 29 janvier l'an 2016. imo yewta en fi ɓural kowoni kon e wakkilagol gollana hoore mum ɓurana hoore mum. hara ɓiɗɗon yowaaki e mawɓe mum ɓen, hara mawɗon yowaaki e ɓiɓɓe mum ɓen, hara ƴettuɗo yowaaki e ɓe o ƴettani, hara kawtaljo yowaaki e ɓe o kawtidi ɓen, hara miññiraawo yowaaki e kotirawo mum, kotomo yowaaki e miñam mum, population yowaaki e hoore gouvernement on, gouvernement yowaaki e hoore population. yamirgol gooto kala lerɗina gooto kala e men yo wakkilo golla ɓere hum makko tum o wuura halalan tayiban ko goɗɗo longintintamo janngo hara o yeebaaki o ɓittaaki. ko ɗum ɗon hutuban woni e yewtude fiimu. ibadallahi ittaqullaha taala waltazimu awamira واعلموا أن الله خلق الإنسان عاملا ليعيش حياة كريمة، وهذا يعني يكتسب الطيب والحلال والعمل الشريف مراعيا فيه ما رسمه الإسلام من طرق الاكتساب. وقد جاءت الآيات والأحاديث تحث على العمل وتآمر به وتجعله سببا لكسب الرزق والفوز في الدارين، وتربط العامل بخالقه، لأن العامل والعابد حينما يعمل ويعبد وهو لا يراعي مراقبة الله في عمله وعبادته فإن ذلك لا ينفعه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. سورة العنكبوت آية 58. فالعامل يستعين بالله ويتوكل عليه، لأن الاعتماد على الأسباب لا يقنع التوحيد والعقيدة، والاستعانة بالله بدون فعل سبب عجز وغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. جيا الله تولي بمسجد الطيبة دو e kala ɓe hutuba on hewti sabu alaji hara mi yamiri hoore am mi yamiri on hulgol Allah tabaraka wa taala, hulen Allah ittaqullah waraɓe bo fi sirri wan najwa. hule Allah ƴewtoɗon mo watto yiile e makko ka kene e ka gundo, rene ngannitore wakkile wondon e yamiroje makko ɗen, ande wonde Allah tabaraka wa taala o tagi neɗɗon fi yo gollu o wuura, gurdan yeɗɗuɗan gurdan labaɗan o tagimo fi yo gollu o wuura, o tagalmo fi yo wuurininamani ko yo gollu o wuura gurdan labaɗan. ɗum ɗo ko ɗum ɗo tigi woni ko faanda e faggitagol ko dagi e golle moƴƴe. hara on tigi no ayniti e muɗum e ɗiɗo sariyaji ɗi islam wallini immorde e laawi no faggitorteno, mbi mana laawi no jawdi ndi ɗaɓɓirteno. gomɗi ari immorde e ayeje boyi ka alqur'ana e hadiseje ɗe no yamira yimɓe ɓen, lerɗina yimɓe ɓen, encourage ɓe e gollugo hara jooɗaki ami tummidiri juuɗe ɗo ha ka Goudron no woɗɗi, ɗo ha Madina no woɗɗi, soppugo rema renan gaynata ɗum e o metiye ɗum no metti. ayeje boyi no ari yamirgol neɗɗo on ɗum ɗo. sabu noon e hiɗe yamira ɗum e waɗugol neɗɗo on sababu faggitagol heɓa arsite makko on yaajuɗo timmoɗo e gañagol e nder galleeli ɗi ɗiɗi, ɓe mana aduna e laha ko golle moƴƴe heɓata aduna naafere makko wiyete lahara kañum naafere ma. sa miijigi a tummindira e juuɗe ɗo tum yowoɗa e hoore yimɓe wiigo barka ne ɓay wi'aka ko galle ma ɗenni, ne ɓay wi'aka ko ɗoygure ma ndenni,
anon ko ɗum ɗo ni sama kala o luttay kus to nane ɓay luttay kus wi'aka ko aljanna ma on ni sabuna amma aduna on kañum no weyi ko ɓiɗɗo foofata jokka pagayi e yuppo tubaronka gollude baaba makko golla darna galle maaya accanamo ɗe no weyi ko waɗata ma accidamo e compte bancaire ji ma koto makko hoorejo famille on kañum wakkilo golla takka mo ɗon ar hoɗen ɗo haajuji association ma jokkere en ɗan on mi kippay mi ƴetta goɗɗum ƴetta goɗɗum mi ƴetta goɗɗum an kadi ƴetta goɗɗum bi mana mo gollali no eɓɓa ka wuura heɓa moƴƴere aduna no eɓɓa kono eɓɓata kañum oɗo mo gollali nde o heɓata aljanna wawa wonde kala ko Allah tabaraka taala yewti fi aljanna on ko wiyata ko jazaan bima kanu yamalun jazaan bima kuntum tamalun ko joddi ko ɓe laati koyɓe golla hen miɗo moƴƴi ha miɗo moƴƴi kono mi weydanɓe ko joddi ko laati ɗon kon hiɗon golla kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ñaame yaron en joyno ɗon hande kono noon ko sabu ko golluno ɗon gon ko aduna jonnuɗon nga transferu ɗon arɗon tawɗo nga bima aslaftum ko sabu ko ardinno ɗon jonnuɗon ardinɗo yo on tawga fil ayyamil khaliya e ɗiya ñalɗe feƴƴinoɗe kaduna haray ko ɗum ko hutuba woni yewtude ko ɗum ko alqur'anaje ɗen e hadise alqur'anare nden e hadiseje ɗen ko yeyi haray noon hutuba on islam on hino haɓɓidi neɗɗo on aaligo hino tabintini neɗɗo on e wakkilagol gollana taguɗomo on gollana hoore makko sabu oɗo gollowo e oɗo rewowo Allah ndehimo golla ndehimo rewa ko yo aynito o faama wonde Allah tabaraka wa taala no sutimo e nder golle makko ɗen e nder dewe makko ɗen fii ko hoggo ngo wonɗa rewa howande hoorema na laamu ngu nelma na islam nelma ma fii ko coñci wonɗa soodande hoorema ma fii ko galle wonɗa darnande hoorema ko personnellement sa waɗa goɗɗo landotako ma kono haraɗa huuli Allah e nder ko wonɗa huude ɗum ɗon kon ayi ay no wontane dewal Allah waɗane barke mum golle ɗen ko ɗe tiiɗi o kanko Allah tabaraka taala o sarsanoma o naɓane ɗe o yimto kadi o watta dewal gollana hoorema galle ka hoɗa wona ta andi e ma on ko fiwata ɓeygure ande yurum ko fiwata nde rondo e hoore goɗɗo ko fiwata musidal angal kapidir yoɓana lanjoldi suudu ko fiwata jooma suudu ittol ammone ko fiyo mi heɓu galle kam mi rewa Allah mi maaya mi acca hara kala juuluɗo ɗon jangi alqur'ana ɗon tabaraji ɗin tawa yela hara ko hadam on tigi golliɗo wona miɗo gollude mi heɓa komi loyna ma miɗo gollude mi heɓa ɗum ɗo mi heɓa ɗum ɗo hara na ɗin anniyeji ɗum ɗon hutuban inni fa inna dalika la yanfa'u ɗum ɗon nafatama Allah tabaraka wa taala daali o wi ɓeɗo gomɗinɓe ɓe golli o yii voye ɓeɗo hooliɓe les croyants et ils ont travaillé aussi ɓeɗo hooliɓe Allah haɓe kadi ɓe yiltiɓe golli pas seulement pour croyer de Dieu de laisser des bras sans travail non c'est les gens qui croyaient de Dieu et après ils ont travaillé aussi ɓeɗo hooliɓe Allah tabaraka wa taala gomɗin mo yilti golli ko ɓeɗo alqur'ana wo mantude wo no woodani ɓeeɗo ko ɗooli deejuɗi ka aljanna ko ɗooli deejuɗi ɓuuɓuɗi ɓuɗɗuɗi si a nanata fay kon no sonkata o sakko nana hito parñitere ma hito loowande a nanata goɗɗo no piita baafal a ƴettata jori mum haa goɗɗum maƴƴinama aljanna abada sa ɗanike ko tuma runkuɗa si immoɗa sa ɓanni ñir ko tuma runkuɗa si fottina a fottinirtande fiɓa a noddama téléphone kattapiyayawmo ko a fottinirtande fiɓandi lanni a fottinirtande fi wigol ay si goɗɗo ñaami harala wa yo andu to meeɓi kaw ɓatti a fottinirta ɗum fof ko fottinirta ko fiɓay mettitima ma a ronki huleteɗo alay mo herteteɗo alay immorde ka aljannaji soroji étatiji aljanna on simo mari daalde embere hurufuji alqur'ana o si wiyama huruf alif lam mim salasata hurufin ko hurufuji tati wonɗo ɗum manan alif lam mim c'est 3 lettres qui est là-bas alif c'est une lettre lam c'est une lettre mim c'est une lettre ذلك الكتاب لا ريب فيه c'est jusqu'au minal jinnati wan nas mim ça c'est une lettre na c'est une lettre jusqu'au minal jinnati wan nas jonnon quantité daalde aljanna ɗen ko embere hurufuji alqur'ana ɗen ila daalwal heɓi daaluwal no continue hakkunde leydi e kammu hakkunde ngal daaluwal ɗo hakkunde ndi leydi ɗo e kammu ngu ko noon fotata hakkunde daaluwal e daaluwal ka aljanna ɗen noon no fawodiri ɗon haa yeru waawuji e alifu e laamuji e mimu e nun toɓɓere e baaji e taatoɓɓe e siññiɗi e yanare e raa
kun kon ka alqur'ana fop e wawta be antat no metti nande goy ma waydi nan ke no metti jabude goy wallahi hakada ko ni la yamirida ebe mari din ton aljanna ji ghurafatun soroji étage ji building ji toodi ko alqur'ana on yewtude no yirto mi da ton kadi canti na wede bay mi hotti dum etono mi asira fora ma mi etono mi nadira pompe ma ba moyen dum non fo ala ma gouvernement waltaake la au moins mi etono mi asa kolluru sifano wobbe gonu gerdude kam mudum fembo wona dum donc sa hotti a cangol ndiyan se abonné sans payer de facture aussi c'est déjà payé depuis le monde t'as déjà payé les factures d'eau électricité et cangol courant et cangol ndiyan cangol njuri cangol bière andanda hoore ma wona beere suli nayni wona beere kadi nde on tigi windante bakka nden ɗon beere kañum ɓe yarande layus di four alqur'ana woti ɓe yarinde hoore mustaɓe ɓe windantaka bakka ɗin ɗon canɗi hino nder toon ala naata mafaade no hottira ka arjan yiltoɗa jiɓora kadi no abonnora courant ma ndiyan nada no zameta ɓe tawakkalala joni noon ko ɓe luttinteɓe nder toon ndaare al aya o ko hon ɗum ombiri wo ni'ma ajrul amilin wo moƴƴi joddi golluɓe toujours ko golluɗo ɗum adama wona yo ahmiya joni noon oɗo gollowo kadi ko yo hoolor Allah o wallitoro Allah na yo jaɓ yimɓe Allah lilam jangin gayni jangude non je peux vivre ma ɓa mi gayni métier non ça suffit non pas de tout a waway métier gayna jangude henɗoɗa diplôme ma sabi mina kala ko sabi mbinta kon mais ɓakkintina ɗum ɗon fof to yiltoɗa hoolora Allah hino ɗo buyi gaynoɓe jangude jogui diplôme siɓe sappade ɗo somponiya fabele koni hay ɓe ɗani ko ɗum ɓe hoytata hara ɓe jogui diplôme maɓɓe on hen ɗo sonnaɓe fof joguiɓe diplôme siɓe dampuɗe machine atelier mayi ɓe defude ɓe ñamaka suudu maɓɓe ɓe jogui diplôme maɓɓe o foyi e ko nanta tawi ɗin ɗon piiji donc on tigi ko yo hoolor Allah tabaraka wa taala sabu noon hoolorgol sababuji ɗin ɗum ɗon ko bonnata tawhidi on hoolorgol sabu min ɓaami ɗum ngur ɓa komi gorko ɓaamiɗo silli ɓaamiɗo mari mananko ɓaamiɗo mari métier ɓaamiɗo jangde mi gaynanayi hoore an noon ɗum ɗon koko wadday ma e Allah ɓuri hewde kon ɗum a heɓata awa a heɓirɗa ɗum kadi nafata nanda ko sani donc ko wana noon kadi hoolorgol Allah ton kadi ko alda kadi e memmingol sababuji ɗin kadi si gami rien tu as croyé Dieu mais tu as croisé de ton bras tu n'es pas travaillé tu gagnes rien aussi la même chose hara kadi hunde a heɓata donc ko hoolorgol Allah ha gayna yilto waɗa sababuji ɗi mi walike mi ɗamike so Allah no woddiri mi maaya so Allah no woddiri mi ñama he kowoni wokko woni ko ɓaawa koddori e Allah min mi ala tampintinade aduna ko dongal buna e kaaƴe mi yaw mi ƴetta ngal buna ngal yaw ƴetta dongal kaaƴe ngal rondoɗa jomba buy rondoɗa moɓa ka hoorema darnaɗa gayna luyna feƴƴa to darna to ɗaɓɓa otoje sa yiɗi parcelle ji temedere sa nani parcelle um gotum kawriɗa haɗa mo yiiɗa wubbana parcelle um kon a sikkay a meeɗa heɓde goɗɗum ha hande mais hara na wondude e dullal ngol Allah hara dullana Allah ka weltanima ko hokkuma kon mais a tumminirta juɗɗen faama an a haari an a gayni ko neɓuɗa jombude en tant que yolde no heddi jomba ɓeyɗa en tant que ko a gorko desiɗa kadi hoore komi jombata kon fof so Allah jaɓi goto an tañan tala hoore komi ɗuɗata fembude fof kadi so Allah jaɓi musidal ngal kaɓendiran talan kadi danni fi ya waw wurude jang hara heɓata ko goɗɗo wolta ko ɗum woni hoore ma ɗum ɗon fof wawi tumbodirde o al amal koto anno darni wonno ɗum ɗo mama mari monan kon ɗum ɗo so wi o naɓatalan kon ko haaju makko so wi o jombantalan ko haaju makko ma ɓa ko kanko mari jibinanama wi o ittata coggudan mingel kanko wirtoto anday wokkilo ɗaɓɓana hoore ma si koto ma ɓannetimaka galle mum to e là-bas en tant que ton grand frère vivant s'il vient de mort après enfants de ton grand frère va dire que à leur oncle, maintenant, donc, notre oncle ici, c'est notre père qui a bâti les maisons là. Il n'est plus, il est déjà mort. Maintenant, s'il vous plaît, restez dehors. Comment vous voyez? Il a donné un temps que manuri masinga manuri. Sama ibi be mako be pakki dinde kaya ko da andu ko nene godum kambe be anda ba kaw. Merde alors. Ko ni untigi holo Allah tabaraka wa taala yilto kadi golla. E no ronne la Allah maki wo e hadith ɓe wi ihris
mon nami il faut être courageux ko ɗum ihris yimɓe ɓe no sikka no woodi ko alaka dina no woodi ko alaka dina jamais ala ko alaka dina piiji ɗin fof nelaano no yewtumaki maayi ɓe maati ihris lerɗu courage wakkilo ala ma yan kaw kay kala kono fayno sa haaru moƴƴere abada si mi darni Darussalam mi darni Bambet wani ndara kadi fuɗɗama yeeyede mi wubba mi sooda simanteɗi kadi nottisama mi wubba mi sooda kabele kadi nottisama mi wubba kenen nde ga kuriya toon nottisama mi wubba kede boniray fino ɗuuɗi bonirta fino ɗuuɗi acca laare golle ɗum fay kon to he mo soriti kale tati mo kanko ko yo yaw o soro kale tati hino mo waali ɗe to o tami bonirta fiiɓano ɗuuɗi ma ya acca ɓengure ma nenge jam acca rewɓe nayo gallel nayi ɓenna ɓeygu makko mawɗo yo ƴettu nokkel kaari ɓeygu makko ɗimmo yo ƴettu nokkel kaari a accidi on ɗon e bandiraɓe makko ɓen yoɓe rondoɓe aɗaɗatuma mayiɗa ta koyo kala o kippo e bandirawo mum ma tuma mayiɗa musidɓe ma ɓen an koɓe tembi joni an occupano en e ɓeygu koto men mawɗo o nan min kadi mi occuppo e ɓeymen ma ƴettan en maaro min mi ƴettana en maafe o te nil ɗum ko ndoleri gorko wona noon ko yontigi wakkilo koyo ko kusuba woni kon yewtude wona Abdoullahi Tall laatmaki lerɓe dow ko nafa e ma nan wallinora noon Allah toujours e ore ko kura sotoɗa kon moƴƴum kon heɓuɗa ɗo diwɗa ko iɗa yande ɗo koye tawɗa anditani Allah a dulla a yawa koye tawɗa weltanimo sa fait un de deux kadi hara iɗa andi courage mo yaaduɗa toon ɗa andina kan on courage hokkayma haraɗa jaɓi kadi ko Allah hokkayma naafi tum ɓay parcelle o yeeyama 30 millions min miɗo mari 60 millions c'est forcément mi heɓay non jaɓa hay ɗa mari 300 millions parcelle on ko 30 millions jaɓa ko si Allah tabaraka wa taala okkima mo jaɓa kadi ko kanko waɗata ya darnu wuura tabita e junngo ma barka jaɓa ɗum wastan billahi wala taja wo yandi wo ta wonu aade ronkuɗo ta wonu aade en échouɗo e nom de échec en gouvernement de échec Dieu l'aime pas ça l'islam l'aime pas ça Allah falaka aden jogiiɗo échec kala ko o nangi o gaynata kala ko o nangi o gaynata kala ko o nangi o gaynata sonnaji on fuɗɗo wuppude ɗa jiiɓa ɗin ɗon accita ɗin ɗon ka yiriwal ya fuɗɗo lootude suudu ndu jiiɓidira ɗon salon on ɗon kadi accita ɗum ɗon kadi ya memminoyamaɓe ko ndo golleli wuluɗo no fuɗɗida rien ne marche islam falaka wona noon kadi gorko ibadallah aleykum bi fiili l asbab al mashrua wallahu yuyassiru kono ida rubital musabbibat bil asbab wo jiyaɓe Allah wakkile gollon hara ko golle ɗe islam sar ini ɗen o Allah newinayi o kono attention ko hoore hon ɗum Allah newinta ko sey a wakkilke a waɗi sababuji ɗi fa shukru wa taatu wa husnu ibadati wal ikhlasu fiha sababu li dukhulil janna rewgol Allah masalan yetta nemaji makko ɗin hara yawanalimo dullanalimo weltanomo yaati anditanamo waɗa du'a rewamo wo ɗum ɗo ko sababu heɓugol aljanna kono an Allah tabaraka taala na arsuma ɓeygol ɗiɗi yoyoyaɗon an ko ɓe marɓe tato e nayo tun darata aygitino no woodi kadi tawɓe ko goto mari woɓɓe goo ɓeygu mum no torti hoore mum e junngo muɗum tandi comme so dal mum to maɓe kawtal mum to andita a pay ɗum a hari ɗo hande ɗa jombi nayo na ya jaɓa ko karba yagal ma e grand yagal ma e wakkilare ma tore nene ma tore nene ma sabi mbinayi mais yintoɗa jommita Allah tabaraka wa taala mi taw babiraɓe am boyɗo ɓe ha ni tarnami mi darniɗa taw babiraɓe am boyɗo ɓe ɗo ko ɓe goto ma ɗiɗo mari ma ɓe jombuno buyɓe seedi ɓe jombi suudi seedi hawrali min Allah askilan ɗiɗo tato nayo alhamdulillahi mo hokkilam ɓurtumi ɗo wondi fof muɗum nokku goto na wiyede min miɗo mari sariya woni ko galle Allah jonnata to e moɗo woni min mi ƴettata ɗum Allah rondalima on sina ɗum a rondo hundugal heƴata e kine wona e junngo kaño so jonni ma rondoto anda kon no haɗi a ronday ko ɓawa fa walima na ɗum ana ɓay felele koni ngo fof ko kutuba meɗen won yewti hare ko yen wakkilo wa irin ni ko wana noon kadi on say kanko Allah tabaraka wa taala ida tagammadakum bi rahmatihi so mutini on e yurmede makko nde ko wana noon kadi wa zawaju sababu lil waladi hen jombugol ko ɗum kadi on sababu jiiɗi ka ko neɓuɗa torade ɓiɓɓe a heɓay ɓiɓɓe tun hara a jomba no wawi ko a tawon
sababu yo debbo on jiido ko yo on ka modi ba sababu yo gorko on jiido ko yo jombo wonde ɓengu makko o watta du'aji hoore ɗon waɗa sababuji hande kadi sababu ɓiɗɗo on ko ɗaɓɓugol ɓeygu ngun wonande gorko on ɗaɓɓugol moodi on wonande debbo on hande kadi on yiyay ɓiɗɗo no heɓo bi idnillahi taala hara o jaɓalno ɓaɗo mi jommi c'est forcément mi heɓay min miɗo mari nayo an yiɗa mari ɗiɗo en wata fotude ɓiɓɓe ka nayo jiidoto e ka ɗiɗo jiidoto nagoto non ko ya andu goɗɗo no jomba goto pet Allah waɗa on ɗum jiido ɓuri o jombuɗo ɗanayo gertogal ngal toƴƴinayi 12 segelere nden toƴƴina ɗiɗo e pet koye ɗiɗoy ɗon ara abira koye 12 ɗa fof gotum bal waylitora won ɗum ara ngol nene wanga c'est pas de quantité c'est la qualité na ɗuɗugol hunde ko kelɗugol mayre on mais jamais an kadi ɓiɗɗo gorko on a kutuba innama o wala tajet wota on aade ronkuɗo amuɗo jippintinɗo himme ene ɓa Allah wallilan mi heeɓi goto on no jiidade ene ɗo gasinani on tigui deburi yo ray ɗum ɗo nani ala fawde hoore mum dolle e nde saare ma ɓamiɗo mari ɗiɗo ɗum no jiidade meɗen feppi ano mba andiɗa jiidade jomba buyi doleri ko ɓa andi a jiiɗo ko jomba ɓayno ɓe rewɓe mamo be tottike hoore mum yalti kono jombirta ɓeyda jamais ko ɓa andi a jiiɗo ko jombuno ɓeyda ɓeno ɗon heña ɓa andiɗa heɓde mbuɗi wattinoɗa noon ɗaɓɓa fen ɗon desda gorema ɓuratama ɓengol ɓuratama ɓiɓɓe ɓuratama galleji mais wondude harana hoolorgol doole mum ɗin e sababuji ɗin kono wakkilino karbannade jemma e ñalorma mais harano hoolori Allah tabaraka wa taala kono noon wal bayi wa shira'u sababu li jam'i al mal yeygol e soodugol pour être un commerce par exemple ɗum ɗon kadi ko sababu heɓugol jawdi oɗo jippiniɗo conteneur Allah wallimo ɗum ko taako e tan mbiɗo ɗo duuse hun no jindinde ko quartier ɓen fotay a intérêt encaissaɗo par jour wawata wonde abadan yeeya sooda waɗa commerce hara penali e nder mum jampaki soko saɓe mbinta yo jawdi heɓo mi anda si ɗon faamude seeɗa wa kada al amalu mihniya sababu lil iktisab même chose aussi wakkilagol wawa métiyeji ɗin ɗum kadi no saɓe mbina heɓugol jawdi faggitande mi jonnima ɗo terrain an on yaha darmu mo wo hara mi andi ko ɗawawi mason yaaga oto a on si pani ɗo komi newi mo puusude somi yaal mécanicien jomi daratako momi fotti harana mécanicien jo ko piiji ɗiɗi mari komi wolanamo ko wallelan puusude ma ene ko honto mécanicien jo woni ko ɗiɗi ɗi mari komi adresse e makko sina ɗum komi puusa kam ɓiya komi wakkiliɗo walakin ene wujidati niya as-saliha li hadi al amal hatta yataqawwa biha ala ta'atihi subhanahu wo kono noon ko yontigi woodi anniye moƴƴo anniye gonguɗo laɓɓingol anniye on e golle moƴƴe hande kadi ɗiɗo piiji noon wawa tabutude na métier ma wakkilare ma men tabude waktasibul mala ala ma rasamahu l'islam fada sa'yu nafi'u wal amalu muslim wakkile gollon ɗaɓɓon jawdi ɗaɓɓe jawdi anta innu ɓayi goɗɗo ko wakkili o koye woturu o walata kon ɗum woni o moobo leyɗe kon ɗoni o wakkilagol ndo leeri a gollata ko a taƴinora a décourata kadi wakkiliɓe no gollude ɓen goɗɗo sima yi koye cuɓal waloto koye cuɓal on tigi waloto kono andano mo macci acci ɓiɓɓe 150 ɓawa ɓen kadi ko goto kala kamɓe wuruɓe mo be kadi koye cuɓal waloto ka wuri ɗon ɓen goto kala maɓɓe no landi villa hara capitale ko tomu mami ñammu ammet on mbiɗo gorko kala ɓiɗɗo makko jombaɗo taso mo ɗowtutude mo yaaka modi makko wattita mo saabi villa haray ko ɗum won toon allahuma salli ala muhammad sallim haray no sonnajo moɗon haray ɓa jawdi on ko kafu hakkude worɓe ɓen e rewɓe haray mi sendi haray o villa wonɗo nokkel kaari haray ɗum ɗo mi watti e sokkeje ɓeygu moɗo haray ko geɓal makko ganni wala c'est ça le énorme ko ɗum woni gorko woni gorko kono noon ɓiɓɓe oɓe jombaɗo wo kadi fero jombuɗo o jonnamo saabi oɓe ko ni murani ɗum hani yaarude musidɓe julɓe on faami joni noon ko ɗum ɗo woni ko golle nafayɗe ɗen ko ɗum ɗo woni ko sabi mbinta toon on janggo ndaare ɗo hande marɗo importe madina ɗo yoɓinteɗo bafal gotal madina ɗen andi no yoɓinede ɗon 4 millions 10 millions ha 15 millions bafal gotal marɗo baafe ɗiɗi tati tawnoɗo o wiyali kanko ɓa goto koye wotoro walata
o wakkil ke ɗon o heɓi forte ɗiɗi tati nayi joyi sappo yoɓinteɗe par mois 40 millions e honno inete 4 millions chaque magasin ji sappo e ɗamari ɗum ɗamari 40 millions par mois min ni mois ni parani lebbi sappo ɗi hiɗamari 400 millions mana hiɗamari 480 millions par mois anawnayi ɗon ande kadi ta ko musidal ngal jonnidirta juuɗe amayay acca ta ko musidal ngal jonnidirta fi heyniɓe ɓen yoɓangolɓe paasi ɓe yaaha ta jaɓ mayde ta ɓeyguli ma ɗum déplace oto wawi wora ma accuɗaɓe e galle maɓɓe ara accuɓe e galle ma ɗon kala hirotoɓe ara yon tawaɓe kono sa accaɓe e galle ma ɓe déplace oto ko soit ɓe yara kasiɓɓe ma ɓen soit ɓe yara kasiɓɓe maɓɓe ɓen kono wownoɗo wiide o nokku ɗo hara yaali nokku on ɗon e wiiɗo ko be joni ɓe yaawi nokku go fa ala ka nokke ɓe yaawi nokku go alaɗi faami ɗaɓɓe wakkilo ɗon fa in hala amalukum mimma taqaddama falmuslimu wa gayruhu sawa'un wal insanu wal bahaimu fil hadath sawa'u wo tawi anniye moƴƴo iwi e nder wakkilare nden e hoolorgol Allah ngol iwi e nder wakkilare nden yowto e sababuji mum ɗi wakkilo waɗa sababuji ɗin kono hara yo waaki hoore majji de yowo hoore Allah tabaraka wa taala wosi ɗum ɗum iwi toon hara julɗon e kefere on no fota waliyadu billahi ka yo Allah dande julɗo e kefere fota wo hara ibnu adama on e mummunteji ɗin foti wo par ce que li anna al kullu yatlubu shiba min al jui warrayu min al zamay wo par ce que julɗo o kefere o ibnu adama o wo mbewa mbawo gertogal ngal wo ɗum mbe kowoni litude haray hande kadi naafi rewugol Allah naafi laɓɓingol anniyo wo haray kadi hande kadi wonti julɗo o wo kefere o wo mummunti o ɓetato kala haray hande kadi ɓe woni koɓe woni ɗaɓɓirde koɓe woni ñamirde ko fiyoɓe yiwi e heege naafi yoɓe yiw Allah koɓe woni yarirde ko fiyoɓe ɗonɗude komi ɗaɓɓu heɓa komi ñaama komi ñaami wo wona noon wa hayru ma yabtahi bihi lmuslim alkasab alhalal min amali biyadi ko ɓuri moƴƴude e ko julɗo on islam ɗaɓɓiri julɗo on fof ko nde o faggitoto ko dagi o gollira juuɗe makko ɗen hara o towni taaki waqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadli al-iktisab ma akala ahadan ta'aman qat khayru min an ya'mala min amali yadihi min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi dauda alayhi salatu wasalam kana ya'kulu min amali yadihi thumma haddarakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يأتي زمان على أمتي لا يبالي فيه المرء من أين اكتسب المال من حلال أو من حرام خطبهم إني وهراي كبولي مؤيدة إكو نتلون فاقتي كون فوق كو نتلون غولان جودة مورون دنكو أقول له يبدا أجانغو غولير دا غاندال مانغال مفوكو جودة غولير دا ما نهارناك أوكا ناكو ورا sa janni yimɓe ɓe okkorima ko golle maɗen noon goy ko juuɗe maɗen noon na sadaka noon sa julni yimɓe ɓe okkorima saabu ko julnuɗa ko ma ɓe yoɓima ɓe anditi yoɓe mo waɗanemo vendredi tel chaque vendredi tel ma chaque fin de mois tel tawiɗa laɓɓinani anni o na sadaka wuruɗa goy ko amalu yadi ko golle juuɗe maɗen noon par ce que ko an jangi ko an rewri juuɗe maɗen ha wawɗa jangude kutuba yirti golluɗa ha wawɗa heɓude ko ɓornoɗa daroɗa yeeso maɓɓe ñaama waɗa ka reeduma ara daroɗa yeeso maɓɓe si ɓer jonnugol ma ɗo goɗɗum wona a yowiɗo wona wurɗo fi sabillah ɓe jonne saabu ko jannuɗa ɓe ma ko jurnuɗa ɓe ma saabu ko wajiɗaɓe huwa min kasalil yadi iktasabatil yadi ko jeeya ɗum e ko junngo ngon faggitora attention on faami wo faamen oɗo annabi dawuda alayhi salatu wassalam c'est un prophète ko annabajo ni womme o laatike kanko ko o ñaamayno ko golliri juuɗe makko ɗen kom ko ɗum o laatino himo ñaama o jooɗaaki o habbi solde ko joddi makko itete ka baytul mal o jooɗaaki o habbi ɗum koko gollirta juuɗe makko ɗen kom koni ibnu adama ngoto kala wawi oto nayi mawɗo musidal ngal jooɗo inna ɗo ara min ɗo faalaɗo e moɗo o yo hittin woɗɗi ka iwi ɓatike ka yaata kala mo hittina faama kañum ko kañum tum fewndi e addanede sukkar addanede goro addane mbuuɗi e ɗattiɗo ka yaata wona ɓuri anndude ittugol sadaka julɓe Allah ko ɓuri anndude ittugol sadaka kanko tigi o jaɓi woɗɗi ka wiɓa tigi kaw yaata mais bonnitaalingol konngol ɗa wonde ko gongawol so woni mawɗo men on nawi hakkundeji men koye hittin o ɗigi ka ɓati ka yaata bien sûr koye ngol nanoro ɗon mais kankadi yo renvertirgol hella makko
nelaɗo no yirti rentinen ɓe makki attention woɓɓe goo aroyay e jamanuji ɓaawa ɓen ɗon ta ɓe tefata ko honno ɓe faggitorta ko honno ɓe ɗaɓɓirta koko dagi kako ko harta ndaare ɓe yeeyoɓe tiga etoɓe nebbam e ko nantata ɗum ka makit potin kum hara ɓe soofini kum ɓoɓi kum haa ɗuma on ley dankan kum ley no yi ka kun si ɓe ɓetiranima ɓaawo poti hun kum a gañoto soobe ɓuri si ɓe etiranima nder poti hun kum fiyo to no ɗuuɗi mo yiɗa on moɓi jawdi boyi no lakka no aani no maapi no soñji ɗon himo etude o luyta ɗon himo jampade ɗon hani mo e luwa hen andi jana ɗum o kata hani o hajjoyaali hen hani o heɓaali hen hani o darnaali hani o jogaaki oto jana ɗum ko yon tigi wakkilo ɗaɓɓa kala kum on tigi ko kum fanɗi o ko fanɗi sono laaɓi dagi allah tabaraka taala waɗanami barke muɗum aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah محل الطيبات أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم en yetti Allah dagi ɗo kala ko laaɓi dagi harmini kala ko boni ko ñiddi ko sumi ibadallah inna al-islama dinu amalin laysa lil islamu dinu al-khumul wal kasal ande jiyaɓe Allah dina islam ko dina gollugol wona dina amugol wona dina ɗano gonta wona dina ƴettugol juuɗe ɗen ukka ka nder reedi dina gollugol gorko ko yonade ngollo وسبنا لقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يتعوذ من الكسل واخواتها صباحا ومساء ونلادو hino moolorayno Allah ɓe torotono Allah yo Allah danduɓe ko wiyete ko ngaamelo e kala nanditayɗi ɗin e ngaamelo bimbi o kikiɗe o jemma o ñalorno ɓe toroto Allah yo Allah danduɓe ko wiyete kon aamugol runkugol angal gaynugol haaju ɓe torotono Allah ɗum ɓe maaka ɓayilan ɓe maaka أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال Allah turke ma danda wongol aaden amuɗo aaden jaasuɗo aaden runkuɗo aaden hulluriiɗo aaden guddo aaden mo ñamale foolata ɗum taka yaari wono ñawli anangodira e woɓɓe ɗo yawgol madina yawon ha son fokkiti mutoyaɗa ɓen heeɗo loope ɗen no ɗuuɗi rewre nda wona loope ɗuuɗi komo ñawli mo andi no hella ɗo ma o inna he ko ono ɗon mbolum ɗon wela yaade ko ɗo ɓuri yawde acce kuppiren ɗo na ɗum pus komo ñawli woniri ɗon ko ɗo wiyete galabati dayn tawi woni madina paɗante yaaki hen tawi woni a yaari ka ɓe lekkelɓe ɗo mari ɗon ordonnance mo yoɓaka a yaari ka ɓe paɗe ɓe hiɗa jogani ɓe ɗon paquet on ko yoɓitaka a yaari ka yewoɓe maaro ɓen ɗon gada ƴettuno saku maaro kon yoɓaka a yaari ka ɓe téléphone ɓen ɗon gada ƴettuno téléphone kuma ka bonno nde ñande yawɗa ɓe hoolima ɓe ñawlima kon kadi yoɓaka madina ko yeyoɓe ɗiɗo piiji to nder toon comment tu va marché kono no jimbirta madina an a fokkitita e goɗɗo nangga e laawol fewgol ngol tun yettoɗamo ɗon no ɓoyli yettoɗamo ɗon ko loope yettoɗamo ɗon no ɓisi ɗon ko ambukiyal fof ko conséquence angal gollugol ngol yaha ko wono noon a julnowo ma waajotoɗo a wawi wowlude eɓe jannata ɓen ma ɓe waajotoɗa ɓen wowla e maɓɓe ha haara ɗum ko nde tawata duwaka ɓe goɗɗum wallahi sa fokkite yaltinde haala ma kanka gangunal hiɗa hutubude ma ka darsiɗa jannude a fondi emo duwaɗa wallahi a moɗi tawi ka he mo mara a no huɗi weedu tout hunde gaynata hunde wawata ɗum fof ko wakkila go nelaɗo makmo molotono ɗum ɗon fop wagahru rijali e foolegol e junngo yimɓe ɓe taala kala mo nangodirɗa o foolet wa hada kalam rasulullah sa sallam ɗo ko makoji nelaɗo ni o huwa ta'awudu min al ajazi wal kasal wo ɗum ɗo ko molorgol e amugol e ronkugol fahuma maqdaru kulli sharin o par ce que ko ɗiɗo ɗiɗi woni undu kala bonneji ɗi si goɗɗo woni amuɗo ronkuɗo wo haray ko ɗum ɗo woni ɓundu kala boneji ni ɓullo fof to ari woli laɓɓini wo ako ngaamelo ko baatal ako ngaamelo ko baatal wakkilare ko kaafa Allah ka mettata ɓullo fof to ari no wowli ɗum ɗo neeɓi ɗum ɗo ko makoji ne laaɓi ni wamani an min kulli hayrin wo ɗum ɗo kadi ko pooɗay ɗum adda kala ko wiyete kon immorde moƴƴereji faalamu anna al jisma wi'a'u ruhi wal amal walida ya'khudhu al islam bi kulli sabilati tazidu fi salamati wo ande nduɗo ɓanndu ko kayru woni saaku hun ka ruhu neɗɗo on woni ɗon golle makko ɗen kadi ko kanje woni saaku hun ka ruhu on woni ɗon ɓanndu ɗum ka yeebi on kiki yalta ka ronka gollede wole ɓanndu ɗum kadi yeeɓoto kandu yeebi wo on kiki yalta ɓano islam no andi ko ɓanndu ndu woni saaku hun ruhu on fof e golle ɗen
wo ko waɗi si islam yamirma ya wakkilo golla fi duɓaw ma ɓamdu ma wawu renade wawu hisde wawu daɗude fi kulol wota wonki maɗa ki yaltu angal gollugol ngol ko sabi mbinta ñabbeeli koko sabi mbinata yurminkinagol e kafanegol e waɗanegol consultation summal inna al islama ya'muru al insana bil akhdi bi asbabi sihhati al amma wo say ɗum feƴƴi kotuban yirteke yamiri wi en kadi yo jego kala sababuji kadi ko sellinta en pikagol pikirki labaɗi yawgol e laɓɓutamiji jani ka docteur ɓe hoolaɓe gaynoɓe woni e ñamugol ɗaɗi e lek e ceɓe ko tata hino dagi ñamugol wo mana kala ko sabi minta cellal ngal hutuban no yilti tuusiri ɗon kadi nelaɗo make toujours ko encourage gol en yo en gollu wuuren ko jeyɗen yo en ñawɗon hara ñabbel ɗin layali e men nelaɗo make almuminu ɗawiyo hayrun wa ahabbu ila llahi min almuminu daif wa fi kulli lfayr wo julɗo kelluɗo gaynanɗo hoore mum o karɗamo hakkorami wawi katannade e lumboya few wo ko ɗo ɓuuri moƴƴude ko wo ɓuura yiɗede ko Allah di o ɗo gomɗinɗo lowɗo ta ko bere ko sottinana wo sotti wo madama noon ɓe fof koɓe gomɗinɓe a sabotata goto a hawkata goto woɓe fof moƴƴere no e maɓɓe kono andi wigol sukundu ko ñaw ko wallintingol tende ndala ya ahi hutuba on yilti artoy wattani en yeeso ɗon wo encourage gol en fi vaccingol paykoy koy wo vaccingol paykoy koy no fewndi tay kum ila kum 0 mois ha 59 shaharan bi mana ha 59 mois ila 0 jour 0 mois ha 59 bi mana ila jibinaɗo hande o ha bobon heɓa lebbi 59 o haray hiɗen yamira vaccingol ɗum wo e nden hitande hikkaɗo woni laabiji 4 ila lagine wiya lagine gouvernement on hino organise de fi o vaccingol ɗe vaccin je arɗe ɗo o wo ɗum noon ko fuɗɗoto ko ñande 25 janvier wo ɗum yaha ha ñande 27 mayru mana ɗum no holli koye nder balɗe 3 hutuba on yilti wayni tori kadi honɗum inni ayyuhal aba'i wal ummahat wo kono e neniraɓe babiraɓe wo yamirama wakkilgol vaccingol ɓen kono ɗum ɗo nami abdoullahi kalawol de hutuba on inni en vaccine ngolngol piji buyno e nder ɗum mi jiti tun an tigi komi gañoma mi yiɗama mi yarlaki mi adda lekki minna ko forcé a ñawdorayki mi jiti ɗum est ce que ko laaɓino ni datti haqqille maɗen hara duufalɗe muɗuɗa hara koye a ƴettuɗe muɗiraɗe ko duufa ko mi addanama concon minna noon ko forcé a ɓornoto ngol kadi mi yiɗama noon mi faala kam mi addanama ñiri minna ko forcé a ñamay sa maayo heege mi yiɗama abadan mi jonnatama coggu nde ñiiri mi jonnatama coggu ki lekki ko lekki kimmi addata min ɗum ɗo ko lekki fi feti ko lekki fi polio ko lekki fi jukugol ko forcé a ñaam mi jitiɗon haray goto kala emen takkoto ɗon mais ko windi kon ka hutuba ko alayya al bala arayno waɗɗi la yettingol ko wano noon hutuba on wayritori fayin wo yo en continue ko wasilu ghasl al aidi bil ma'i wa sabun wo fi kala heureusement wiyama ebola lanni wo ko yen continue soɗorgol sabunde ngol e soɗorgol eau de javel ngol mais enen gouvernement kan andude ma ɗum alyahude annasara andude soɗorgol sabunde si yalti ka hurgo maki gayni ñawde maki fof keti ñamde ɗum no hani no wottuma ka ebola yaltutuno ɗo kala ka yaɗa ndi eno wallini pocco kadi tawi noon nelaɗo makino ɗum depuis 1438 ans hikka si wolno ɗum neeɓi e maki sa yalti ka hurgo o loto soɗor sabunde woti sabunde ala a fofugo ka mbumbulayyi e maki sa ñami sotto e maki sa ñamay soɗo fi soɗagol neeɓino ka wola kono fi soɗagol marge délégué ndi wonde ebola arno on say kala yimɓe he sa saɗɗi bo ma on ko yasoɗo nani ɓeyatti wadde ɗum sensibilisation ji ka canal ka télévision ji ka radio ji ka juuɓeɓe soɗoɓe no adda ka juuɗi adda ka jeleji adda ka bureauji e ko noon so tawi donc tawi noon oɗo julɗo faminoɗo dina mako kan ebola tawrumo e soɗagol ebola accide mo e soɗagol koɓe wiɗo kon wa wasilu ibtisala bi aydikum bis sabun continue soɗorgol juuɗe moɗon ɗen sabunde wo fi kala ebola lanni an adi ebola haɗa continue soɗogol sabunde ɓawti ebola kadi ɗa continue ɗum ha maya ko ɗum waɗi hay mayɗo ma on vraiment so wali a lotoray a lotiremo kadi sabunde ha laaɓa tos ɓornamo daneji yuppanamo bini mum parfum si ƴettamo wattinoya allahuma jalnan man yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana toujours contact téléphone ji ɗin ko 628 ka orange 60 53 09 ko ngal ɗo woni ka Viber
Arba 664 waɗo même numéro telcom 657 waɗo même numéro intercell waɗo 630 même numéro mana réseau ji labine ɗin fof ko woodi hannde kon ko même numéro en torki Allah tabaraka taala ɓe ɗen faamini yo Allah selli nawnuɓe ɓen e men ñamale ko ñawli ɗen ko yo Allah newina e yoɓen kala ɓiɓɓendi jiɗi maɗɗe yo Allah on yeññe ha toon jimɓe ɓeygol yo Allah okkuɓe ha toon jimɓe ɓiɓɓe yo Allah tabaraka taala okkuɓe tawɓe no mari ɓiɓɓe no mari ɓeygol ko needi ndimmankiriɓe ko galle yo Allah on waɗu ɓiɓɓe meɗen ɓe ne'ano en ɗofto en yo Allah waɗu ɓe ley koyɗe konngol Qur'an e sunna yo Allah waɗu ɓe ley koyɗe konngol meɗen Allah o saɓe bewɓe feƴƴito en quartier on kenende dow ga ka hoore fello ga en ari en hotti e hoore fello e boowal ka kuran ala ndiyan ala en torki Allah tabaraka taala yadla adda en kuran no ɓuri yaawede Allah e kuranji ɗin haynore kenende ɗo wono ɗi wona haynorede baylo baya gaɗa ɗa yo Allah adda en ndiyan pompiji e forage ji Allah adda en goudronji yowtoɗen e taxi moto sabu addangol en laawi ka otoje dogo addana en kadi otoje dogoje yo Allah adda en barki e galleli meɗen ɗin ga kala taw so ari o soodi parcelle ka hoore fello tawi en ga ko ɓeedo en ka diina men e ka ɗaɓɓere men yo Allah pooɗan en mo adda kala taw so ari ga ko lancowo en ma ko ɗuytowo en ka diina ko yirɗitiro en ɓaawa ka diina ma ka ɗaɓɓere yo Allah sakko mo ley toon wota Allah addumo dow ga si tawi Allah lannino mo addude yo Allah yiltimo yo Allah jippimo yo Allah nattumo yo Allah huutumo yo Allah nattumo ya ilaha al awalina wal akhirin walla ɗen barke e galleji ɗi maɗɗen ɗin fof e ɓiɓɓe ko maɗɗen kon yo Allah on selli yo Allah waɗen wakkiliɓe yo Allah okko en jawdi ko wakkiloren ɓaahi ko jaani ko ha ngil hewta yo Allah okko en jawdi ko wakkiloren yo Allah okko en gandal ko wakkiloren so jawdi ala gandal ala wakkilare nden karan fe ñitta rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا والكسل ولا والبي والإبانتال